Tapos bro, ang press of Special Go 98 YouTube channel itu sa mobile repairing. Tapos bro, kani ka phone kani ka Realme 60X kani ka phone kani 5G phone. Tapos bro, kani ka phone ka warna hiyan po nang po boy nang po este. Tapos bro, ka phone ka lakador huri ura te bong bayi yo bahan mo te lakador phone. Tang im la ka video jo ngai yong te yung mali video tang ko apa sna ti mo. Am ko apa sna ki dekat te please bun ku jangu i. Dengan pesna i tip-top kata bergelas dengan i3 dengan pesna tip-top first class tapos bro tangan abang ni terus sedang kam tul lama tapos bro kulisi bun kulis jarmu pakai layar pak bun pak bagi pak kami pak pesna i phone kumna abun mahal jawa nong po nong stone mairang Smith ta abun mak gi pak di ke phone pak sna so komat ne please bun kejar ngo ma ba pilih ya pak te so komat e papi shania mga ko nda ka tre kamba tigna ba tenton ba tigi phone gum to ba sakut hangaru te waso era namar ka song ta katiar ko gamin kawi katiar pakampoy mal era ngaru te so emo te tahi bro ta please bun kejar ngo pakili pa ay kamabaya pas na nga mo tetong ano bang na sa pilang pi no tre kam nga kadihan dia ma te bro na ta mi gini te skani ka back panel jung ni te kani wara hi boss kani ka back panel ibor khan te tong kamera close kamera kam tan ni tam hapsi kamera nani mas pernah kani te bro tangan bang na tangan sedang kam tom klam pi ma no kam nga ma terus sedang speed ma bro ka phone jung ni bos kalalong pigmene lakador kat tu tenta kala phone kala bah kala bed te katiar gani ka back panel i te ikidi mi i te tang gini myo ra te gini kala pendap masih tu barim te bak kamera glass ka sentri barim perbatan barim kamera glass barim tangan di ka frame middle frame ka back frame de jong bi la shoot hit no nomor hangarum tanda te bro te ngam sedang ka phone tip top mentan terus ni pindian Insyaallah jadi tengah tulis nanti bos nak pok boy Iwan mah tak tembal gelas nah bro telepon kalau tip top dengan seperti ini bos entah bos telepon ni perfect first class beli sibun ini bos beli sibun belum terekam nggak ya